Ketheka muno mutegeri wa Weru TV kambitikieni uraina wikendi imbega na nkinyagia muthenya waku wa umuthi watindia wega umuthi tariki 18 mweri wa mugwanja mwaka wa 2022 mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio utukwa umuthi ni Purity Richard indi mbere kiri Nteto iria tukubanganiritie utuku wa umuthi. Akarima nkondi kurutha maandamano nyuma ya umwe wao kwethirwa akuite muci kwawe. Gavana Kiraitu gutongoria uruguri wa thoko imbicuru ya ngoroba inya makutano. Undo wa gisiasa wa njoka na njoke kuthina mbere kumatamata. Tugakuretera rugendo rwa siasa rwa wakiriri na Kiome na Gavana Alfred Mutua. Tukiamberia Karima Nkondi na Muthuru umunene ni maruthite maandamano makimenerie gikukia umwe wao na rietua John Mathina gikukiria kiramenyekanire igoro kiogoro akarimama mariuga ria musho kuona mututigi yari thokoni na kuringana na akarimama ni ati atori ni marambirie kuigwa kirumba gikiuma kwawe muci kwawe na mamenya ati gukene polo kabithi atwambirie na Nteto ino. Kore muthenya gwa mthi watindia maandamano makire barabarani kuma Nkondi kuthi Marimanti Karimani Kanjukeni. Eno nyuma ya karia baba Njukeni gukundwa n'urugo nyuma ya umwe gwao kurawa na njira mwankire mthi tatwitwe njao. Gwandena magakana muno ntore no yathirania pe ndemwe koro kuma guciaro bote tu yani thirikari twenio ende butianda gutotethia no ko ya gutura pore imwe nkiaria inkuinaina ikemako antu bathukia na kurawa ta area yakwa ni ndio na tambarukitwo ba munda warukagwa emunde ba ukinya antu bathatu bana aya plus Nkondi inai baba kwa kana tori na bo muntu na to mangetwe takiume kemo kethiru na te mangero mbaya muntu nkauria nonto anto bakuga muntu uyu na tata kugwatekana bakarata bagukarata bakwaria bakaingeru thirikari gugatweka muntu uyu no akamuntu akathio bichini kuthi kuga nogo na antiko mea muntu arerwa thi no kuga ngata no anthinka ingerwa ukegumbe neretwe lakini thina nkuona Nkondi we muntu ena mantu bakawe namo batunenge to rajia seja njarani to muntu abetia bantu baira tukagero ndo twingwa lakini neno mbogo we wana kithakano ngasikite kugana nuntu wewe ngwa ona mantu makaya thaino ukaweta marorugite muji bayaganya tugo umamba ukia lakini nyamwe no kuigwa muji ukaginya mangala kenda tayirwa lakini ko imarwa thaino bayaga bathietha rimwe tukiaranirie na mwana wa mututigi kuthia tirathera msachi atete njarugire na tirathera ukirete still murango no ringite na kiburi irio my brother aronire mathongo mathato mamugita horia wa awimbieriaga akithioroka bo nyomba iraregirwo mathongo maingi maria tiraringire my brother ari kanisani amura tanjo kwa mantu makareka muti bakethi no mathongo tiro bayokire nyondo babunje nyomba bakebunje nyomba bethera baba wako mamete umurangoni amtangeta toyo twere twankingwaga na kamoganti naringeto na kithoka bakibara na kithoka kimoya kiongo akaria baba kiruta mbeto kiri thirikari gutigiri bakwiga ukaria bakugana nterino cia Nkondi nuntu makarika mengire bomuro ituruthiro aki nunti mantu mengi makarikaga na antu bagetera bauthirwa akionekane kaura nintonte mundibe na marurubone na mono bakienda akionekana antu aba turuthogo kana bakutha mantu ama ibo tunyangire tore ya Nkondi gatiga gukura ugatweka waburantu bamenye Nkondi ni nthuku bakara betu menyago kuito kuromba thirikari no uchunguzi mwanka bara bautete gure nba gwatwe na kingo Nkondi yithira yena thiri kinya kibaba kuringa biashara Nkondi yonde na kiuria kimwe nkwenda kuria antu bagatiga kura kwa Nkondi utena sababu kaiba kendelea nundu tende weso mtu na tamangetwe ujonge no mtangona kayo akwa ikyo nuntu kuona twanda manetia
tukenda kumenya sababu na tanto bakura wankondi na bati kumenyeka. Osipindi wa Tharaka South Manda Margaret Magiri akinyerio karia mwana osunkoni bokaro za bakogana. Receive a report from the chief, Mr. Makembo, from Kond, that there was a body of an old man aged 80 years, which was found with multiple injuries in the house. Police officers from Malimanti visited the scene and found the body having multiple injuries on the neck. The body was removed from the house to Malimanti Level 4 Hospital, mortuary, waiting oscopy. The case is pending before court. Nkiripotera Weru TV kumantere cha Tharaka, Bitu wa Paul Ugwa Kabithe. Tugitigana na inu Nteto ni shingi ni ati ondo wa gisiasa gatagati ka gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na uria guchwa gitege kia ogavana Professor Erastus Njoka nwaka ukumatamata Njoka ariuga Njuki na kubanga kugura maria makumugwata mbaru na mbeca mungana wa ngiri 20 nkinyagia buria makaiya kura Njoka akwaragia gicokeria Njuki nyuma yawe kuga kiama kia Jubilee nikibangite kwira arwiri make kura na nkinyagia uria ukathurwa kuma kiamani kia UDA atigwate ni thirikari. Martin Mugambi enacio. Rirembe na nkinya mwanku agichia chano akothiete na mbere kwimba na nkinya konene ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Raila Odinga Professor Erastus Njoka na gavana Muthomi Njuki bonde bari Tharaka Nithi weno go bagikagira nkona nkinya gochitirimia. Kuna ntoma thinu muno. Ukona muntu mwege kirite ngoimbega muno rua ekari wega enda ngwira tena gitwa kumunengera. Baire baba bathiete na mbere kuburaniria teri gavana Muthomi Njuki arauria kariba gicigo mbunge kemara kwibumiria kwa wingi kumuthura nonto itaka kuona taga kuri na njama ya kiama kia Jubilee kwiyira ntu bao kura na tariki kenda tugacha kuringa munomo tukagwa tukwira tetuma tuthi kuthurana ni kazi bure antu bana nimebangite na negwire mabangite nkinya kuruma tukura twetu magitumagira mitambo ni menda tulinga kura buria mageria gucinura cia mujumbe wa Mara makethera zero mageria gucinura cia muntu wita kwa kuota makethera iro abo. Njuki araragino ari mbari cia makengi wandia mwembekere gicigo mbunge kia Mara thiete na mbere kwirombera kura kenda omba gucoka kirigite gigi kio gavana bwa kaunti inu eno ndokabanga mukaluthogu ate ugacha kuthira twarigichirwe andu mathina itira nkwiraga. Serikali yote iko pande moja na candidate wao na mwingine yuko peke yake na wananchi. Sasa maswali yetu na maombi ni kwamba huyu candidate ambaye ako peke yake na kuna wananchi nyuma yake akishinda, serikali ikubali isimudhulumu kwa sababu itakuwa inadhulumu wananchi na wakubali kwamba ameshinda. Mbari rengi nwerukirirwe mundiga chaitere Professor Erastus Njoka araukia karibantura cia kaironi wandia chogoria gicigo mbunge giki kia Mara wano agicirombaga. Wale sibitali cietu igwege na ndawa. Sibitali cietu iri na ndawa. Ide na ndawa. Professor augite babatire na mibangia kwija kura ende Njuki woyo nuo bangite kwija kura na atiramberia thaino. Gute mundu anjubirio bangite no bangite kuya kura kuma kiambiriria ni ambiriria kwingana muno na presiding officers. Kiongera ugite Njuki tiba bubonka kubanga ende wana kwa bake na bangite kubanga akira mto chiringi ngiri ke bao ntubura kuona abo tiomba kuthunganira acioka abanga buria akwingana na ntu mara mazapota Professor Njoka wabara mari agimanengagira chiringi 20,000 ciumia ciri cia tigala kenda magaluka ni menda kwira antu metu ulongo utumagirwa na antu magatwikithua nkombo. Thirekeretie na kuria kiama kio thurani na miankata kio IBC kwithirwa kiri metho kenda kurigeria Nteto ino itikathi na mbere na chekwe muno gira gutuma abanga kwia kura ciene indi agambulemu Jubilee allegation inu na uga ni kwenda ichekwa
wethirwa kuri antu mamwe trend makwia. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maraham, mbĩtagwa Mateni Mugambi. Mamwe marĩa makũgwata mbaru ngwatanĩro ya Azimio kuma Meru ni marombete akarima Meru magwate mbaru Raila Odinga kĩrĩ gũcua gĩtĩ kĩa urais na kugari na njara kĩrĩ kumbithia uruguri wa thoko ya miranthi ni ya Somalia. Korokini makwenda kwithirwo kuri na mitaratara ya gutigira nkinya rais ungi umweru agesha kuthurwa thoko ya kimera giki tebingwa kairi. Boniface Mongera ena citariria. Oni nkabona nkorani igoro kurugwa kothoko emirende gore Somalia no jendrete kwethro ja kiumira rabarwa buruntu kwenarwa ni anasiasa na biashara miraba murengo jwa Azimio ja Nairobi barabashumire itina kugatere kurugwa kothoko ije kumanite mwako Imwe na ngwataniro ya siasa ya Azimio barabange barabegwa bena nafasi dene mbe kana nyambene kana Meru bagenya kwisha turenda mandu to yangure moja kwa moja ndoro kona antu abonzi babiri tuto na Somalia baraturingana biashara bare hao na tuina kinya Meru bonze kana biashara baba ete manto amira mkono barabange bo turambeja muko eno tembia bena shibo tokira muko na mbeshi kera muko ene ira thika ne Azimio na niwe tonga tunuru Kenyatta thai echoke thia tunengete Raila Amolo Odinga tariki kenda aja besho kabato mana kireri na biashara bamira rotero nyambene arabo bole basho kenkatho kiri ministeri bona Peter Munya na Rais Uhuru Kenyatta na njire kulingira Odinga kura kiri idrono bire twitete nkori ari bamira abiashara bamira tuende tafadhali to supporteni Azimio to support Raila Amolo Odinga to support Martha Karua na Munya kulingira Raila kura kulingira Munya kura kulingira Raila kura kulingira mira kura bukenda to shethorwa garata saindirenge kuma mira ekuleka weta Somalia batu tiona mbesa na bila pesa hata chakula hakuna. Ntobu kankuani kwa niaba ya Meru tuwate mkono mweto yo Azimio nontuninge niyo thirikari ya royo kebo barua kimera kikemereki kwetho keriba nenya gutongera mina biashara bamira wono Odinga ajukagite twake awita njarene cia Raila twenjarene Mbea lakini tugioshetha tweta njarene ire ingi manto amira bumia kaulana na ora kugwirwo kuwa Yesu asifiwe ere kuwa muno na arati ongwe ngui yeyo uru aritere arakishotia amire safe ne njarene Mbea katukoibwaya na kira tukenda tuatonya nturene chonde tukiwa Azimio nio tukwenda kwa kura nontu nio embe tutethia tugeta na mbero yani kumwendia kana kuonania ate aka president mira tuweta bweya ku ibashokete borio Odinga agere gutumira ushore bona kurugura thoko ira shengiro ndene ndeguru nengereza ne nyankoroki gushothoko kwingi njero ja kwangerekano ndeguru ne Kongo tubeto ndere tubone na inye nene baturire turingira Raila Amolo Odinga kura nonto no watinjara de president Uhuru Kenyatta na nonto Raila Amolo Odinga tomuringira kura no kombo kabere interest nende miaka wetiere agethore president hature thoko era bakwendo turie Kongo hature thoko Eritrea na hature thoko South Africa nonto ire ona abo bonze nduda yetani achore bake bara close sana ba ma president kuo kenda nto bembe bombo tethuka kana nyambene yukira na Meru yetho yukira nonto uchumi wetu bilioni 8 ndene mweri nire titora kureto imira nakubaliana na wenzangu ambao wanasema tuunge Raila mkono tuhakikishe amekuwa rais ili pia aweze kusimama kama rais na kumbageni kufungua zile market zingine kama ile ambayo tulipoteza kule Holland. Nke report na Interstitials TV kuma jakingina ngine Nairobi mbita Boniface Mongera. Tetoni shingi atongoria makia DP kuma Egembe South ni manirite urio guchuba gitikia obunge na kiama kia Jubilee mithika Mwenda Mzalendo tawe makagwata mbaru na kuga niwe ukamaretera uthina mbere na kumeneria mubunge wa Thaa ino uria makuga ne bithanitie kirunenkaniri wa Mbasari takirigiria kuremwa kurutha mirandi ingi ya uthie na mbere. Dennis Mugendi atubechio
Mzalendo mwenda mithika arionekana nongerete thari ya gisiasa kiri kurira giti kya ubunge kumani na atongeria baba kiama kia mbas gicioni giki kumwamura tawe akubwa mubunge na uria bakugwata mbaru nayo inya iji kairi ongekerete ndiri agwati mbaru nira ingo ijiri iria ciarujaira giti giki umwe ari Martin Mutuma Kubai na Rufus Miritinjo Slins tauria bagutwathira bas power kiama kietu kia mbas batwi tutirethite twina candidate wetu ura twina wethai kiamene kia mbas ni mheshimiwa Mithika Mzalendo tawo yo twina we au tukwatanira twinthe kiri kura cia ngavana tukaringira kiraito kura cia MP na cio cikethiro ire cia mheshimiwa Mithika Mzalendo tawo ura twina we na ndi chairman wa kiama kia mbas ndene Meru ndene ya Igembe South ndi na rutha rwa kumukaribisha kiamene getu kia mbas na nkovia nkumwikira ndi mwikira ari wa mwa kiama kia mbas kuma ruari riu ne ndi uyu ni umwe wetu mbere pio inkumenya kwina tashwishi nonto Miritina aromba kura na nyani ndaromba 2017 twacinda na mheshimiwa Mzalendo na iga nkwenda kwira supporters betu bontheru ari ati oni na mheshimiwa Miriti tutikuromba kura na kurera twaromba yonthe turua yonthe ni thanu Mzalendo na itomike antu betu ituregetie kuona no mwanka atongeria bethere bawatanirite genda batethia antu betu thina cietu ciembe ni nyingi muno te mwake we witwa mbasari thina cietu ni nyingi no ntu ibo tukumea kwi thina atethwa iraisi kwi thina atethwa ni MP na kwi thina atethwa ngavana na ninge kwinya thina atethwa ni MCA so batu atukwenda ngwataniro na turiona mutongeria oro kwenda kuritaniria ngui na bange ni mheshimiwa Mzalendo urorite ne atiritaniria ngui na bange itumi bingi bya kumugwata mbaru bariuga abategete bakona nethiritwe agitethia akari mono na njira mwanya tiga u ategitene kugwanithenwe na mubunge John Paul Mwirigi uria bakua igwatagia mbasari yake bamuria witina mbere bungi bibi tumitona twa mwitu sabati Mzalendo kakutuigete mubunge urongi ayeturakuo twacha mantu ya roi aturambasari tori na biacha vijana cieta uwezo fund na youth fund tukaritwa imbasari tori no tuna njira cietu itiro kwa lami tukaritwa imbasari tori no tuna cietu itiro kwa ndekwa nare tukaritwa imbasari so itukwenda kuria twatongore bunge bweru tukwenda change ciaca ciembe south kutuika tomiwa twala mutongoria atukuthwania mbasari yake wa malilia na itagetha mwakura thina nyumba mwakira nyumba wa malilia na itagetha ntabatene nya ya kuri makona san plan ibu bwa bandira na ito ku expect mwenda Mzalendo kuma atokuita aitantu bangirikacha pakati maginya ndo anda bakona biku bole mbore ka impembe kana imbi no ndi muntu ngwa aki economy Igembe South akoma bibi yakwo ito kuthura mwenda Mzalendo ndeme yo getha githomithia atwana na takinya andiki thirikari lakini na ndambia zake akoma githakirira na skuru ingwitikia nguvu yetu ongela na kuwatana kwa candidate on Jubilee na kiama kia mbasi no ntukina route inene muno Igembe South ngwitikia tukaritira antu betu ngugi na kutina nkanja ntukwetariki kendra tukasindetiki kenda tumba gutethia antu betu Igembe South ni kwenda leadership servant leadership ni kwenda utongeria bura bote ya mwananchi ni kwenda utongeria bura bwa uongozi bura bote utawala no ntu wekwo thai ni utawala no ntu muntu nwewe ya akwira ni ate okuthithia antu au we bukaranthi bukaria nthi utongeria kenda bwetikaniria ni ata bukuthithia Dennis Mugendi Weru TV Igembe South County ya Meru atuonekanya kunoga kabanini utikathi no akone ngucoka na Nteto Nkoroki mugeni antu betu bamiru uni beta waisaka kinoti ontomarete nyari yetu mukuru okya manore yakwa jeyara no rieto yakwa yoni nkubromba na kwinyia guku nene giti gya senator wa Meru mwake na Jojo Angirijiri 22 nikenda tumba kugarura njirere ari gaka barabara irikari kathiri gakira ndawa sibitari ende bira bagukethwa bwititie bira bigekira mbecha mikone en gwithiro ibagukathirwa tariki kenda mweri jwe 8 wina kinoti ontomarete ari senator waku itakuwa bora zaidi.
urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects Toriongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika meda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado ata serweli lava nanti na ata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonya chibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo ambori yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Meru yetu sako irina nkuma enjaga kire aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, and no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Badeto metagwa gaki burekwa ya gavana nkaringira honorable Mitikarinturi ngutega ndono tengo giking'ang'ia twitirite na king'ang'ia gukura na ne watu turenda nduke mbithi na nyaka wira mwangaza ati umbo tutongeria no tumantu ne jara maingi tuona murega baisu na te murega baisu twaringirite kura ati twaringirite kawira mwangaza ko una nde kuona kwina je kura ekwa gutakaire kura kwa minenkere honorable Mitikarinturi atwitere ngugi turia kariba Southiment na bau bangi marito jako mbitao Isaac Mutura kuma area takwero na oninga rindambaya kura konka nenkera Mitikarinturi oningona uno gatupereka bwega king'anga tuangamisa na gututhiria twara kao sinaja na cia coka cia atumana cia ingwa tukirago no peu kou kure kwa uni binafsi nkanenkera Mitikarinturi
Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Mbetagwa John Kireria Mubobia, MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ego Gist kende rweli ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Niyo mbitagwa Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulwe founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kuri muyo andu mathara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mweri 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko gwetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirere mbega kenda kuko gwetu kugena utongoria mwega ni kenda nthetu itwike tandiria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthura ni ngabana wenu wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786 kwithirwa wina ugima bwa mwiri ni gintu kia bata muno nthigurune nji ikio gitumi tubati kwithirwa turi na aritani ba ugima bwa mwiri kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritanaga ritwa mantu ja diploma ya gutetheria ndagitari jayo nurse barebare na grade ya C na barebare na C kire gichunku na Kiswahili C kire biology C kire mathabu chemistry na physics ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itwezanaga kosi ta perioperative theatre technology irane antu bathieta shibitari community health development counseling na psychology science laboratory technology medical engineering health records management na human nutrition and dietetics ujokane bo mweri jwa kenda ibwetete na mbere wenda kumenya nkuruki utiriongera skuru yetu ireretheka akwina Bidco Oils Limited kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana uturingire thimu na 0719223223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke kana utiriongire bishine cietu Meru aja akwina Maguna Supermarket Meru Town ara kwari Uchumi Supermarket ngoroba itawa Edfree Greenhouse nyomba namba 2G kana uringe thimu eje 0704802221 Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigira ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. Gavana wetu Gavana number 1 Gavana number 1
Orenge inkogwate ugeni. Wakili Linda Kiome niwe munini wa Seneta Mithika Linturi kiri guchua agite kia ugavana Meru Linda kuma kuthurwa ni Linturi ontuku ari rugendo ni rwa guchuira kima kia UDA kura na kinya gutigira makuyukia wathani Linda na gutariria buria uturo wawe ugarukite mauntu maria akarutha matana ruthwa ni munini wa gavana ungi na kinyagia nkuruki buria mebangite ntuku igana cia mbere utongoriani. Linda Kiome Ikonga. Nikiinda rukiri njako wakili Linda Kiome uregitenerere niwe munini wa Mithika Linturi kiri rwiro rwa guchwa giti kia ungavana kaunti ya Meru. Ruru ni rugono rwawe kuma ari kuthurwa ni Linturi na rugendo rutembaro iya kuthira. Fine. Linda ambiririe kithomo kiawe cukuru ya primary ya Meru Junior, eta secondary yare ya Kieni, nyumene eta university ya Moi, hari agetete kithomo gia sheria amona kinya ithomo bingi ta project management. Linda niwe mukaririgiti wa kiama kia mawakili rotererwa Kirimara, ni murungamiri wa rungamiri bange bandu angicha kiama kia mawakili Nthigurune. Nari rais wa LSK kuma mweri jwa Januari mwanka mweri jwa Thaa nyuma ya uria wari rais Nelson Havi kurungikwa. Nkurukini mumemba wa kiama kia mawakili. Na ndene ya kaunti ya Meru ni mumemba wa kanjo ya chukuru ya Otea ya Meru na kinyane munini wa mukaririgiti kiri kanjo ya sibitari nene ya Meru. Nibwega sana Linda Kiome nuntuba okugwata kanya na nkuruki gutukaribisha ndene njeku ogweta okuthurwa we munini wa Seneta Mithika Linturi kiri kithurano giki kijite kenda bwethurwa buri rwirone ruru rwa giti kia ungavana. Ntuko yaku yambira yake atia ni mantu jari kujethiritwe za kigaruka kumarira wari wakili ende thaiji kiti kingi gikwijirira wiguru. Oni maisha yako yachenjete muno kuma ndikunenkerwa opportunities kugwatira giti kia deputy governor ria twariki kuthuru tukoromba ngai muno. So ntuko yakwe kawaida yambairia rukiri Thaa 11:30 nonto ndina twana twere na into prepare twita skuru na kinya ndi mwekuru breakfast mukuru kwa noni mutayari shaira so mbukaera kainda muno ikenda mpamba igutiga nje kwa ikaribwega na anabagwita skuru na arwa ntuko nendeu muno nonto twetete campaign terene chia igembe na ure tubanga ntuko yetu twita ntere nyingi ontuko imwe na netomba kwithira twina janarwa twina muchemanio igembe south tugachoka au twathirie michemanio iri igembe south kulingana na kalenda yetu tugeta igembe north michemanio ingi iri na twathiria kuthithia michemanio igembe north tucoke twete igembe central yuna ndi tuketha tukavite constituencies ithatu ntuku imwe. Nembio yongwa Linda akirite gitenerere ria kampeni twe kuruitukira muno kurumwa nonto bwa kwithira batu ya tutithera twina mantu maingi itugukira kuthukangia nja cietu so nkirete muno kwithira we mucemanione no kaigwa muntu ngi agiguchambia na wije thina ya siasa mantu jara tuchamba bwajo te mantu inyajama mantu jatithera jena any foundation ombe gwita ke meeting ugatirimana na antu paga kwenga kiwe nya kinkirite muno gwita ke meeting ogeta okethera antu batio kwenda bakugira mbumenye uni aibu lakini ngochokeria Murungu nkatho nonto so far utena ondereta mpingwa kana mbarirwa bothoku na kuringana na ugwe kiama giki kia UDA kirigitate ndene county Meru into kia mbere mboraia na arambetete na ndi mukeni muno mboraia kethari bendete kiama kia UDA abai morina nto bendete UDA buraruto abathitheria bendete kiama kia UDA
na kiu ikio gintu kia mbere mburaia na ningaigua weta UDA anto bakagwirwo muno kiambikira inya nkamenya kumbe anto baibeto kethari bendere kia mabombo ndora nkamba kuromba kura cia Ruto president wetu Dr. William Ruto bakavuga nande au ni otore no ni otukwenda nkaboria nande ri kethari bwendere Ruto kabomba ikurega jeshi ewe niyo Jaja nijo manto Linda akenda kuingia batonya wathanine zaraza tagitwa ne anini bangi watagera thirikari cingi iriona iringi ikurukite focus yao irari antu beguru antu barabe na mbeca antu baraba kumbi kubanengira mbeca cha campaign na antu baraba kumbo banengira kickbacks lakini naandike thara kia mekejera na ikianto bandiguru batwe focus yekwa uninde ningwa ikethera igutetheria antu bandiguru ikende nyabo bomba igukira nore bomba igutetheria muntu gukira teko munenkira mbeca cha gutumira narwa no to umoni ora ruju akona mbeca iu iko muoni njira egochiaka na njira egochiaka iko muone riora omba kwita mbeca kuthithia mbeca kuthithia biashara kukurukira ge profession ya kwandi wakili indombete mithikali nturi ombe gututetheria kurugura trust na tukaraniria na mawakili betu ba county ya Meru tumbe gutetheria ekoro na akuru ntigwa kana barabate guchiumba jore afida Kenya rithaia kana ora kituo cha sheria kirithaia igatetheria antu bate kumba gwika mawakili tukarugura trust na tugachwa sponsors baraba komba kurungamira trust yu ikenda antu betu batikariwe ithina atwikie mathugani ukabere tukinyira tariki 9 mweri jwenana kura ikuringwa kwerekana Linda Kiome mithika Lenturi nipo governor oratha Lenturi niwe governor wa county ya Meru gintu kiu ibo bangite mbugora bukethra bugikungwira gintu kira ukethro kiwa nkoroneku gagitene kau gakinya tukeza kunengirwa gitentu kuyunkambirio churia ni rozo ire rokinya mpambirie kwitira antu ngugikenda bona machiara chakurira bakeza batunengirete arampombe ikuga nkaruka ni mwaka jumwe kana ere mbone kwena change ge society chokire murungu nkatho nawe mwire at least taku let down ngo change ikundi igana ngiri magana jaire nenkuona ndakurukira antu anantu ibombera twesasawa DG tuthithirie ngugi fulani ai borathithire gwa karoju tuenderere kuthithia gintu kingi twinya tukarega ukiona of course nka disappointed no ntondigwa ndingigwa ntei muno kugiria gutethia antu betu lakini kinya gikaura batu turuga kiamene gitu ti lazima yani tungangane turane no ndikenda no kwenda utongeria utongeri mwathani unenkanaira na kinya thaa ici turi aja na kumenya no ka mutongerio Meru so ke batu ikethra lesson ekumba kumenya thine iria antu betu bakurukaira Linda ni ajoketie kanya na kuromba akariba Meru babaringire kura kenda bojuria manifesto yao gwateni njara bungwate mbaru batu twabwitira ngugi kuringana na ura murungu agatongoza kiamene getu kia UDA turuga twina murungu na antu murungu atutongerie wita ngugi njega na antu nabwi butwekura chienu na ninka buromba butwekura chienu butwimberie tariki 9 cia kinya bukaigwe ni bweno bwa tugwateni mbaru na buturingire kura Maureen Kinya Weru TV Tukithina mbere hari mwaria wa thirikari enene runguru wa wathani wa mututigi mzee Mwai Kibaki ashoka aromba giti kya gavana kaunti ya Machakos na atongoria kwa miaka 10. Daktari Alfred Mutua niwe gavana wa mbere wakana gweshuria gikaro kia gavana kaunti ni eno ngoroki naretete ugaruruku kire kaunti yawe muno montuma utheru na riu nakinyete mwisho wa kibindi kiabe kia kairi na kuringana katiba atiromba kura ya giti giki kairi rone rugendo rwa Lakini tuanze interview.
Ndagitari Alfred Ng'ang'a aciarirwo tariki 22 mweri jwa 8 mwaka jwa 1970 ni muciarwa wa ntore ya Masi itura rinini kaunti ya Machakos. No tesila siende. Nyuma ya gutungata kwa kagita ka miaka 9 ari mwaria wa thirikari ya Kibaki, Ndagitari Alfred Mutua nebere obichine mweri jwa 9 mwaka jwa 2012 kuruira gite kia ungavana kaunti ya Machakos rungu rwa katiba njeru ya mwaka jwa 2010. Kuringana na Mutua ni ati we nari na umenyo bwa kiria gikubataro bichine ya gavana konari kuri boba maragie giteke na nonto nari na umenyo bwa mathina jaria jarumirite akariba kaunti ya Machakos nawe atatere kanya. Mutua okiririe bendera ya kiama kia Wiper na arachinda na gichunche gia kura 71 kuma kirigana gia kura iria ciaringirwo ithurano bia mwaka jwa 2013. And when I looked at the new constitution, I realized that all the things I've been talking about, the things I like to change, especially for my people, I could achieve that as governor. You know, initially people thought that the senators would be more powerful than the governors, stay in the national government. Actually, one person told me that a governor is just a new name for a local mayor. He's just a bigger mayor, you know. Daktari Alfred Mutua atatere kanya hindi na bangire thirikari yawe na kwambiria kuritera karingogi. Gukurukira ugi bwa utongeria njota ya Mutua nionekere ni nyomba cia Nteto ari ngavana wa mbere kugura ambulance okiri itura ya kaunti yawe onto buria bwa mukirwe na nkero ni akari na gukiria rwangi rwa ugima bwa mwiri wakibwa cibitari cia Kinandi cia kuragurira murimo jwa nyimba na cibitari cia kiwango kia level 5 na level 6. Machakos County was in shambles, just like any other place. For example, healthcare. You could smell the hospital, the placentas, 200 meters from the hospital. I mean, there was no water in the hospital. There was no power. Things were not functioning. Today, Machakos Level 5, I can say, is the cleanest and the most efficient public hospital in the country, without any fear of contradiction. We have a Machakos Cancer Center treating people for free. We have ambulances everywhere. Our people are being carried by wheelbarrows, you know, being carried by mkokotenis. You know, I bought an ambulance for every location. We have transformed. I mean, roads were not there. I remember when I was campaigning, cutting through Mbuni, for example, you know, from Makutanwamwala and all that, that 3-kilometer road, you know, Jomo Kenyatta had promised it, with Moi had promised it, with Mulu Mutisia, Akina Kalonzo Musyoka had promised it, Mwai Kibaki had promised it, Uhuru Kenyatta promised it. Nikasema wacha ikae. I built this road in 3 months, 33 kilometers. That is nearly 8-9 years ago. The road is still there, in good shape, serving my people. So there was hardly any road problems of water, electricity. I've been able to put Mulikamwizis basically in every single market in Machakos. Gavana Mutua niwe wari gavana wa mbere rungu rwa mieri 2 wathanine gutongeria wambiriria bwa mubango jwa wonjorithia kiri thirikari cia matura juria jwa kuchiriria onjorithia kathomba. Mubango jo ni jwa tigirire bari gwikira kirore mbitikanirio ya kingogi ya mung'ana jwa mbecha chiringi trilioni 2.1 kuma kiri onjorithia ba. Basically building up what we wanted to build up was a new city to bring in investments. But unfortunately, Senator Mudhama went to court, and you know, my people can give you documents to show. He went to court and we got an injunction that really took away all these investors. We signed 2.1 trillion shillings for investors to come to Machakos, so it can even build a Machakos that is equal bigger than Nairobi. Kuri mwakene jwa 2016 gavana Mutua na ambiriria kuibanga ni ontubwa agutetera gite kiawe kia ungavana na arathondeka kiama kiawe kia MCC kuri mweri jwa 8 tariki 25 mwaka jwa 2016. Ontubu ni bwonekireta kana agitokoroku bwa kwenda gutwika rutogwa kiri mugongo jwa ikamba onde kuribo bari ombere yawe. I got re-elected in my second term despite a huge so-called NASA wave. People said, Mutua, you've done well, but singunga mkono tu Kalonzo Musyoka na Raila na wengine ndio upite. Nikasema hapana, watu wa Machakos si wajinga, nimewafanyia kazi. I'll get re-elected. Wakasema hapana, you've been a good guy, but there's no you can go against the tribal wave, the NASA wave. Wakakuja Machakos, NASA. Nikawanasa, you know, and I've served my second term. And I NASA'd them, not because of just my looks or my talk or anything.
but because of the work that had been able to do in Machakos. Watu wakasema kuna siasa na kuna kazi. Huyu kijana amefanya kazi. You face politicians who want to overthrow you because they think that you're going to be the next kingpin. So they work so hard in trying to stay for you. You'll face challenges of finances, but the thing is, just move on, have a plan, face it as it is, but most important, serve your people. Magamba kuma kiri aregani bawe na atongeria bange ni bimwe bya mpinga nene kiri utongeria bawe ankoroki guchererwa kwa kigina kuma kiri thirikari nene ni untu bwaritirio tungata bwawe kiri ya kariba Machakos. The challenge has been the disbursement of funds. We've had massive control by the national government. It's as if the national government really does not understand the importance of devolution. Monies come late, that leads to pending bills and all those structural problems that we have faced, control of budget problems and all that. So it's been a very big challenge. So you start a program, you want to finish and move on, you're not able to finish because you can't pay your people. Not because you don't have money, but because money is coming late. When it comes late, the amount of bureaucracy by the control of budget, make sure that it takes 3 months to do what should be done in 2 days. What they do in 6 hours in Rwanda is taking us 3 days in Kenya. Amwana bo mutua ari na manto kathomba jari akaririkanirwa utongeriene bwawe bwa miaka 10 kaunti-ini ya Machakos na riria ari muritingogi wa mwingi. Amwana bio ni urimi gukurukira ndoje onto buria butigite akuri na bia kurebia kung'ana kiri akari. Today Machakos is the only county of the counties that when we joined devolution 2013 were in the food relief system, is the only county that has been removed. We are no longer a starving county. So that to me is a legacy. My people are no longer have to face the lines, there's a shame of food relief. The other day when they called counties to State House to be given food relief by the president, Machakos was left out. Why? We are not a starving county. We are above average. We are not where we want to be, but if the next governor is able to continue the work that I have been able to do, Machakos will be able to feed Kenya in a few years. Nkiripotera Nteto cia Weru TV, Deako Adietoa, ni mwirigi wacharite. Na unibo tukurekeria Nteto cia Weru Thaa imwe ni wega nontoko na kanya na kurumira Nteto cietu. Nteto ciingi nona cia kinya Thaa 3:30 tikathino aku nontunyumenda kinga itikurasha ni mubango wa gikaro na kaunti mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio tukomonde ni Purity Richard.